Ekibina eki kitandikireho n'ekigendererwa ky'okurundana abakazi abasiraamu okukora emyuga y'entunguuka omu maka gaabo. Vision yitu n'okureeba community yitu yatuura omu mbeera nungi. Some of our objectives ezitwayehandikiise n'okushomesana eddiini tukurifaringa ha surat alaq ayi Allah yatugizire nkushoma n'omwoga gwitu kuronda okumanya. Concept egi eyine ebintu bishatu nareeba chairperson nagezeho kushobora kunga twakishomere twakuba kushoma mangu no wakishomere. Basically mwenda kute amani omu tailoring and training, mwenda kute amani omu craft shoot and basket making. Huna abakazi aba bashabirwe kuhwera batahi baba batarikwebaasa kibahwere okutunguukira hamwe. Egi entebe yibatwire nk'abakyara n'entebe yitu n'entebe yanyu so tokwasa kuronda omukazi akabura ngwabo kuba abasiramu nibo bamweta ngwabo kuba abadventist nibo bamweta n'abali omukazi wabebembezi bona. Nareba ebintu ebi esente nimwetaga nyingi mugumize muri n'umuzironda omu bantu nyowe naho naribo katsimane tumugisha ntuza kubahereza miliyoni 4 cash. Tukwesimisa abo kuhereza emirimo abo kutereza mizi abo kusapotinga abo kukora buri kintu kyona Dr. Silva Mugisha ekyo ndikirungi. Ekibina eki kiri aha musingi gw'obusiraamu kandi kigendereire kutunguura abakazi aba kurabira omu myuga y'emikono. Takbir. Gashakwa Ben Muhozi.